tay an nyande ka galle ma ko mone tu woni ton ko sonko tu woni ton jodo ettu pause mo kala mo ettu high school journée goto miiji to ko hondu woni wadde ko mettata oda parce que am fi ko agorko awa tawide be nguma ayata ko mettata mo ko tagaado ko Allah tagi mo ko Allah mo indini moy mum ko serdu do wo onon dido ko hakkunde gorko e sonnajo kono no miijoto da non système ma on ko dum woni ka système makko idan na ya jodo wada an hore ma kala ko wolda ko matun dum don exactly ko ma ko falda ko on dictature yagal ko ma uiten dum musibbe julbe idan lan toro jama'o yem burtu wattango yili fi hondum fi yem faamu anden koko wonden do handen kadi surtout si Allah ko di monte bibbe ndaru bibbe maabe yeso andu ko falla mo inde ko jangube ko yibbe teddube ko cadre be falla acude hore di ledi wona bibbe bandi isan no traitir da nene bibbe maade be wo on andi biddo gorko ala ko burata weltorde hebugol biddo gorko kadi yani modima ala ko burata mo weltinde yiugol da jibinani mo biddo gorko kono ala ko yurmata mo buri bibbe makko jube be si babajo do mari bibbe worbe e bibbe jube ataway jiwoy ko no yurmamo buri honno buri worbe be jonnon ko buri hewde kon si babajo lorri nene bibbe mum ko buri hewde kon koy bikkoy de koy fewata koy famondirtaake few parce que Allah no andi bernde makko den ko dum burata dum anorade Allah ko dum frappirtamo sonnajo kadi la même chose on andi sonnajo be yidi bibbe mabbe ha kono kambe kadi bibbe worbe no yurmabe idan sa wadi tumodi ma ha feiti Allah frappa bikkoy ma goroy koy tawa koy wawi wakaaje kar ko lawo marsata parce que asa ino be mabbe to o ma kan koy benda siko gawa jon kadi kaw sainen ma ko ma bikkoy benda idan kono do en famude do handen kadi dewgal ma dama fuddi ki jitagol dewgal concernama antu hingal concerni ibbe mabe wonda jebinde ben hingal concerni Allahu rabbus samawati wal ard mi jito anda ko Allah ati hoddirde an e gorko yon jombindir ko Allah ati hoddirde an e sonnajo yon jombindir sinaro dum on jombindir tano idan teddin ko Allah wadi kon ko do asiyude nane Allah dali ko o wadi dewgal hakkunde modon o wadi hakkunde modon mahabbatan wa rahma wadu hakkunde modon giggol e yurmende ko dum do wonde hakkunde ma nge modima idan daru problem jimaadi an sonnajo won wullugol lon ka dewgal ma parce que hande buyno do surtout men worbe ben hara utugi no fala hayo be nguma ko teddimo no fala hayo be nguma ko kala ko o fala ko ma doftomo kono kanko tigi taw gorko on o hollani be nguma ko hakkeji Allah din andi si ageri fami ma on bibbe ma be nguma be violi hakkeji Allah din Allah retourna automatiquement be viola hakkeji ma din hara la ko wawda ko jona yedo go ono jetti bodi mon nabi kaso ko on jetti do neno mon be mon soko ka na labi nan tendo bibbe no noddi be mum ka justice non portani be plainte ma wolo tumbe yalta be hajaka be tipeta do ngaduna ko jelo hande mari do bibbe mon dogube du yaltiri ni so e julbe en turki Allah yo Allah be do mo ina golle hare ko mi faalo haalde do idan premièrement fi yo bibbe ma be hebu needi yo waaw famondirde go ko ma gera relationship ange Allah mo jam en deuxièmement geru dewgal ma dangal maximum possible no wawda fi yo welo wonu ka der dewgal ma wadu dum do an a gorko e an a sonnajo on o ko droit mo tata mo kala no mari surtout worbe ben fi kala kambe buri néglige gol dum hande Allah ko wi onon worbe ben dande be ngure mon den hore mon e be ngure mon den natugol yite sa jodi kedo anni min si da fala kippu bibbe ma rabbe min yaade golle mi arta ko buy jogi hande a tefata sibe jangi Qur'an daacidi fo enene jo a tefata sibe hewtiti e leer a tefata le rombo be yaltata a tefa ko num be jokki wallahi si Allah nangoy ma yawmal qiyamah an o do babajo a taway ko an Allah halfino dum do amara kadi ka sortoroda izan haray musibbe mi yewtan do onon be do sonnabe mo ereji ko Allah subhanahu wa ta'ala fiyon andu onon be do sonnabe Allah no jonni on valeur jimon di si modi ma no falana ma am problème no falana ma natugol yite wata wallito moy hore dum kondu woni dum ida andi pellet tanke da jabi odo gorko ko modi ma ko ma doftadamo tanke o yamiral ma yeddugol Allah si a geri modi ma no yennudema no piwdema an kadi a dartike don ayni a hollay don hunduko a hollay don gorgu andu o jasani ma ngay kayite a ciowike a cikkike nder ton idan wona yayu an dartoto min e gorko men hu woni ray mi hollay mo min burala mawbe min ala ko wawila wona dum wadata am si kanko mo falnama natugol yite an wota jabu an dofto panna ma hida wawi fi hondum wona kanko wonda ndarude ko Allah yudo ma ya dofto kanko si ronko anditude an o do bengu makko ko nyando yahi toragol ko benni men o kima si a okkama hunde alubaka isan ko an jeyi ko ya jogoro dum don anda non hida jogoro ko jeyda ko kono won wodi do hande worbe go telephone mabbe no burani be bengu mabbe wallahi telephone ma on o jotto do mo wakili jodo don do 2 heures 3 heures tan haramo ka telephone mo kala mon no ka telephone o mara fusko yewto on do nani haniri nani duira
idan ndare do fiyen andu moƴƴugol ɓeygure si gorko e sonnajo moƴƴi Allah produise ay moƴƴere e maɓɓe. So ndari Imran wona annabajo, Imran ala Imran kono ɓeygu makko ɓeygu Cheikh Imran nde wonno sonnajo moƴƴo o woni rewowo Allah ɗoftiɗo modi makko, Allah itay modi makko kadi ko gorko moƴƴo. On andi sonnajo moƴƴo tum si kanko ko moƴƴi o si gorko o moƴƴali yani pièce o ɗiɗo bonkuge moƴƴi ko wata yadude ko mago kun kontamina kuma isan sonnajo on ko moƴƴi o ko moƴƴi si gorko o moƴƴali wata moƴƴere sonnajo wata yaltude. Si sonnajo on kadi ko yani gorko on kadi ko moƴƴi o si sonnajo on ko bonɗo moƴƴere gorko on yaltata. Isan ko mamo kala mo wakkilo wona o moy jetta pusa 50%. Ndara eɗo Allah subhanahu wa ta'ala o dali inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Allah dali o suɓike hombo annabi Adam o wiyo sa suɓike annabi Nuhu o watti ɗon ala Ibrahim. Ɗon handi ko fino wi ala tum wa Ibrahim ko fiyo no watti ɗo wa ala Ibrahim ko parce que annabi Ibrahim kamɓe wo ɓeyguli maɓɓe ɗi wo ɓe moƴƴuno ɓe moƴƴi ha aldare ko alda produise konge maɓɓe. Ɓe heɓi annabi Yaqub, ɓe heɓi annabi Isaac, ɓe heɓi rewɓe ɗiɗo. Ɓe ɗiɗo no wakkili moƴƴi ha Allah okki goto kala e maɓɓe annabajo. O wi o suɓike annabi Adam e annabi Nuhu o wi wa ala Ibrahim. Ɗon o watti ɓeygure annabi Ibrahima ɗen ton sabu ko sonnaɓe moƴƴi kon nde tawno ko gorko moƴƴo yaadi e sonnaɓe moƴƴuɓe. Allah wi o suɓike ɓeygure nden o artika Imrana o wi wa ala Imran o suɓike kadi ɓeygure annabi Imran yani Cheikh Imrana nden fi on ɗum ɓeɗo par ce que gorko o wonno moƴƴo sonnajo o woni sonnajo moƴƴo. Allah watti ɓe nder ton o wi o suɓike ɗo o yiɗo wa dali goto ka on andi annabi Nuhu ɓeygu makko jamfinomo. Joni noon ɗo nde tawno ɓeɗa ɗiɗo ko moƴƴuɓe Allah hawtiti Allah suɓi ɓe ɗiɗo noon ndare ɗo ka Cheikh Imrana ɗo ɓeygu makko Allah dali iz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ndare sonnajo no nodda Allah, Allah jabo do'a makko on. Ay sonnajo on ƴetti reedu tay ko e nder famille moƴƴuɓe ɓe woni famille faalaɓe natoygol aljanna mo kala maɓɓe no teddini oya. Sonnajo on no teddini modi mum, modi makko no teddini mo. Ɓeɗo ɗiɗo noon no andi min wona min taguma an ɓeygu am wona an tagilan hay leɓol gotol a wawata moƴƴinde. Idan ko Allah taguma ƴettuma halfinila min kadi ko Allah tagilan ƴettilan halfima ko ɗum ɗo ɓe famuno kamɓe ɓe andi ɓe mayayi neɓata ko honɗum waɗi. Allah dali ɓeygu Cheikh Imran ɓayo so wike o wi Allah mi fodima ko woni ka reedo an ɗo o mi anneke mi ittanima ɗum ɗo sadaka. Mi anda ko honɗum siko gorko ko jiwo kono kala ko woni nder ga mi anniyiki Allah simi jibini o ɗo bobo mi okkima mo mi falaka yo gollanam fus. Tay kamɓe ɓe felliti ko gorko ɓe woni jibinde ko ɓiɗɗo gorko kono fiyen andu onon ɓeɗo sonnaɓe fiyon andu komi inni on kon so waɗi relation mon on hakkude monon e Allah on geri on ju on mankali waɓutuji mon ɗin on ɗoftike modiɓɓe mon ɓe mberi ko wawɗon kon on laɓɓinani Allah wallahi Allah ɓantay fimo o bonnata fimo. Ndare oɗo sonnajo nde o moƴƴuno o wi Allah ko ɓe mari kon ka reedu am mi okkima. Allah fi ɓeydugol teddungal e hoore sonnaɓen o waɗi on ɗum ɓeɗo ɓe jibini sonnajo nene Maryam ɓe jibini kadi sonnajo. Allah dali falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal unsa. ɓay o jibini bobo on o wi Allah yo mi jibini o bobo mi sikkuno noon min koko gorko mi wonno jibinde. ɓay miɗo andi ko gorko wawi gollude golle ko Allah faala kon kono Allah yo mi jibinimo sonnajo ɗon andi ko fin Allah okkiri ɓe ɗo kadi sonnajo ko andingol on onon ɓe sonnaɓe wondema si gorko no minimise on onon ka galle makko Allah kanko minimise on. Allah kanko mo ɓanti fimon kono noon ko si on ɗoftike on teddini hoore mom on huli Allah subhanahu wa ta'ala. Sina ɗum ɓeɗo ko ɓe falano ko gorko Allah jabi du'a on ha gasi kono ɓe jibini sonnajo on sayi o wi wa inni no min sammaytuha mi inni bobo an o Maryama mi innimo Maryam. Allah yo wa inni u'idhuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim. Oɗo du'a si goɗɗo jibini bobo hiɗon wawi wiude ɗum ɗo si woni ko gorko woni ko sonnajo siko jiwo wi on inni a'idhuha bika wi on ya Allah inni a'idhuha bika min ash-shaytanir rajim. Siko suddi siko gorko inni a'idhuhu bika wa zurriyatahu si afala watta ɗum ma ɗum wiya tun inni a'idhuhu bika min ash-shaytanir rajim. Allah mi torike ma dandanan oɗo bobo shaytan. Ndare ɓay sonnajo wi'i ɗum ɗo Allah dali directement fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah dali o jaabinani sonnajo on du'a makko automatically o wi kadi biqabulin hasanin jaabu yani jaabande moƴƴere wona jaɓugol tun Allah weltor kado ko nene ɓeɗo okkimo ko yumma nene Maryam. Joni noon fi jonnoygol ɓeygu Imran sonnajo moƴƴo mo wino ɗen on torinoɗo du'a on fi jonnoygol mo ko falano kon Allah o kalimo kanko ɓiɗɗo gorko Allah okki mo nene Maryam sonnajo Allah non ƴettoy annabi Isa alayhi salam okki nene Maryam yani sonnajo on ko torino kon o heɓali directement kono o heɓoy tanirawo
tanirawo makko on tawi joni ko honɗum tay tanirawo makko ko annabajo wonata tay kadi na wonugol tun de annabajo ko tawaɗo e ulul azm patron annabaɓen kalimatullah fami ndare hakke ko Allah jabini du'a sonnajo bay Allah wi mi okkima oɗo ɓiɗɗo an hay jombede nene Maryama jombaka idan ɓe heɓu annabi Isa ko wonda e moti gorko memali ɓe ha hande Allah bugi ruhu makko on e nene Maryam ɓe jibini annabi Musa annabi Isa ko ɗum sendi ko ɗum waɗi secrétaire ɓe no inna Isa ko ɓiɗɗo Allah kamɓe ko ɗum ɓe jogi ma azallah passe o mara baba ka aduna ɗo Allah dali kono noon annabi mo Isa tagude makko ɗi no waywa tagugol ngol annabi Adam kon ɗum waɗi ɗum ɗo koko Imrana e ɓeygu mum fottuno kon ɓe moƴƴi ɓe haldi ɓe fotti dewgal maɓɓe ngal mo kala jum tawi teddungal mum ngal hara ɓe toñidirali hara ɓe añidirali ɓe jamfodirali Allah jaɓɓinani ɓe du'a maɓɓe on waɗi hon ɗum Allah subhanahu wa ta'ala okki ɓe ɓiɗɗo non seulement nene Maryam Allah okki ɓe kadi annabi Isa alayhi salam idan ko yon andu onon ɓeɗo sonnaɓe ko fewtugol Allah subhanahu wa ta'ala juula e makko toroyo Allahu moƴƴin dewgal mum ngal ɓuri o moƴƴande di joɗago ñando ñande pargita gueɗe inna dartoto modi mum so daari ɗo Allah subhanahu wa ta'ala o holli en wondema kanko himo jaɓana sonnaɓe du'a ka e holli en kadi sonnaɓe yewti himo nana par ce que ɗo ɓe tori Allah sifino ɓe torori non o wi o jaɓi joni feƴƴen ɗon aren ɗo toujours fi hollugol on onon ɓeɗo Allah subhanahu wa ta'ala no teddini on fi moɗon kono noon ko si on jaɓi teddugal ngal on ɗoftike amma worɓe ɓen yoɓe andu kamɓe ko responsabilité maɓɓe ono wonɗon si ɓe jaɓi mais si men jaɓi alhamdulillah sina ɗum wallahi yawmal qiyama haray goɗɗum no ton yawmal qiyama dare ɗo Allah tabaraka ta'ala o dali kadi ka qur'ana makko ba'da auzubillahi minash shaitani rajim Allah dali daraballahu masalan للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين وخانتاهما الله دالي دو himo pirde sonnaɓe bomɓe ɓen misal kono o waɗani ɗum ɗo julɓe ɓen fof gorko e debbo o wi Allah no waɗande on misal annabi Lot e annabi Nuhu ɓe jombuno kamɓe ko annabaɓe kono ɓe ngoli maɓɓe ɗin tawi wona tawaɓe ko wiya kon ko sonnaɓe moƴƴuɓe ɓe jamfi modiɓɓe maɓɓe ɓen kono ɗum Allah waɗani ɓe Allah dali fa khanatahuma wa lam yughniya anhuma min Allahi shay'a kono konko ɓe jamfi ɗon annaba e maɓɓe ɓe nafali ɓe hay hunde Allah dali ko Allah wi annoɓe kamɓe ɓen rewɓe ɗiɗo ɓe ngo annabi Nuhu e ɓe ngo annabi Lutu ko wi annoɓe fadkhulan nara nate yite ma dakhilina onon e natto ɓen idan ɓeɗo ɗon andi kon ɗum ɓe jamfi non modi maɓɓe wona zinago ɓe waɗoy kamɓe Allah teddini annaba ɓen hatta ɓe ngoli maɓɓe ɗin waɗata zina few kon ɗum ɓe jamfinoɓe kaka golle iman ka golle l'islam isan an ɓeygu ma an oɗo sonnajo wota a juulir fi modi ma no sutima wota a rewil arla wota wi'u a moƴƴira e fiitu gite modi ma ɗin moƴƴu ka ɓernde ma wota jamfu modi ma woni ko fi jawdi woni ko fi golle wota jaɓu jamfagol modi ma sabu ɓeɗo ɗiɗo ko ɓe ngoli annabaɓe ni kono ko naadi ɓe yiite ko ɓe jamfi ko modi maɓɓe tayle na fi zina few ko fi golle ka diina e fi golle aduna yanko kono ko ɗum okki ɓe kamɓe modi maɓɓe heɓa grade ha wona annabi kamɓe ɓe tawa retour maɓɓen ko natugol yiite ɓe ɗiɗo non jonnon ndaro fi sonnajo on ma innen neɗɗo on wona siɗɗo mo wonduɗa on wona modi ma tun si modi ma no fala an ya bonu ma ya ukko ka winɗen kon mo fala ya ukko ka yiite an siɗa falata jokkumo ndare ɗo hakkunde nene Asiya ɓeygu Fir'auna e Fir'auna ɓe Allah tagi ɓen fof ɓiɓɓe Adama ɓen fof ko anda kon taw wona modi ma tun si modi ma no fala an ya bonu ma ya ukko ka winɗen kon mo fala ya ukko ka yiite an siɗa falata jokkumo ndare ɗo hakkunde nene Asiya ɓeygu Fir'auna e Fir'auna ɓe Allah tagi ɓen fof ɓiɓɓe Adama ɓen fof ko anda kon taw sanahara ko oɗo ko masihu dajjal Allahu a'lam kono ɓe Allah janti fi mum ɓen fof alamo bomɓe hewti Fir'aun e nder ɓiɓɓe Adama ɓen fof ko humpita kon taw heɓaki wi'a ɗo no boni ha hewti Fir'aun sabu ko kanko to wawi udditugol hunde makko kon inna ana rabbukumul a'la ko mi woni jeyɗo on towɗo on ñande go wiwno ministre jo makko yo waɗanmo sororo ƴaɓa dow ga o fiɗa Allahjo Musa o ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala konguɗi ɗi oɗo wowli ɗin ɗiɗo no feƴƴiti kono joni ko ɗum waɗi musidɓe julɓe ndare sonnajo makko on nde o moƴƴuno e hoore ko tawi kanko ɓuri wonde bomɓe ɓen fof karna ɗo sonnajo makko on nde o moƴƴuno kanko nene Asiya